Sakrament Bokotam Jingduwai Ni Yami Nimani Yami Nisngongo Yami Namar Bangapuri Yalati Hakiju Kares Bokotam Jingduwai Putrai Jisu Mere Ublay Vishisha Bedon Bringkat Badni Menta Katpanidam Kenmau Yagasni Kabamami Melabu Yala Kachong Kamet Bandon Bringkat Badni Yala Kachong Kasnam Bandon Bringkat Badni Yero Yami Putrai Yami Kapot Namar Ba Midday Vishisha Ublay Bahim Badon Ake Eucharist Bokoy Tam Jong Kaduan
2,000 years ago or so, on the Holy Thursday, before Jesus went for crucifixion, he took the 12 apostles with him to the upper room, and it was at the time that he washed the feet of the apostles, and he said, I am the Lord and Master, and yet I wash your feet, because I want that you also should wash each other's feet. You should be humble. And it was on that day that Jesus took the bread. Usually they eat bread, always. But on that particular night, Jesus took the bread. He broke it. He looked into heaven. And he said to the 12 apostles who were around him, take and eat. This is my body. He did the same with the wine which is in the cup. He looked upward to heaven, gave thanks to his Father, and he said the very same word, take and drink, this is my blood. And he tells his 12 apostles, do this always in memory of me. Since then, the apostles did the same. They teach the people wherever they go. They gather people. They always have the Eucharist. They always break the bread and distribute the wine, and always said the same words that Jesus had said. Even this morning we did the very same what Jesus was doing 2,000 years ago. The Catholic Church alone is different from all the churches in the world, because others, they break bread, they drink the wine, but they never believe that it is the real blood of Jesus. They never believe that it is the real blood of Jesus, the real body and blood of Jesus. They do it and they said it is only a memory. But the Catholic Church alone says it is not a memory, but it is an enactment. Enactment, which means the moment that the priest took the bread and said, this is my body, it is a reality that the bread turns to be his body. When the priest said, this is my blood, it really turns to be his blood. That is what they call, in the language of the church, the mystery that changed at that moment, which they call transubstantiation. Transubstantiation. That is the language of the church. The matter remained the same, but then it transformed. Transubstantiation. It transformed to be his body, and it transformed to be his blood. At this moment, we are in front of this Eucharist, which has transformed into the body of Jesus. That's why we adore, we worship, we believe. Jesus is here with us. Jesu ngek pamedon tali ag sakrament bapoi tam chong kaduan. Ni jemi, ni shania abi, ni garmen abi. Padena galigadaw,
O pagningyuan sa ugong chong yu Jisu ay kanipon. Banpan nami ijingker ku. Tang baswa pagin pan ijingker ku. Yikwa ban ay yami yang kejingero. Ban ay kanipon. In ay kejingero yu Jisu. Taka pangiran ikikti choy. Padaga surga bicang ina onglang. Jingmane yami Jisu. Hade dur palaut po. Mere blay jona. Mere kenra jona. Mere sin jona. I worship you, Lord. I adore you, Lord. You are my God. In the blessed Sakrament. Jesus, I adore you. I worship you. I glorify you. I wrong you, Jesus. Namani you, Jesus. Nakendan Buram you, Jesus. I can joyful out for. Mere blay Jonah. Mere Kenron Jonah. Mere skin Jonah. Mere rompen Jonah. Hallelujah. 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 You're on your throne. 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 Praise I
dilun hame Yesus. Hai dilun hame Yesus. Hai dilun hame. Hai dilun hame. Ya Kiba jangan. Ya Kiba jangan. Shitom jangan. Shitom jangan. Jingduwai jangan. Jingduwai jangan. Jingduwai jangan. Jingduwai jangan. Shitom jangan. Shitom jangan. Krishna yang amtrai. Krishna yang amtrai. Hai boy yang amtrai. Hai boy yang amtrai. Penkoy yang amtrai. Penkoy yang amtrai. Tai yang amtrai. Tai yang Yesus. Tai yang Yesus. Amin amin Yesus. Amin amin Yesus. Amin amin Yesus. Wadino yang amtrai. Wadino yang amtrai. Tapi ada Yesus di dalamnya. Kalau kita yang melawan, kita mau melawan. Roy try. Roy try. Roy try. Kira benar benar mana kau? Kira benar benar mana kau? Kira benar benar mana kau? Aku ram hafma aku ram siapa? Aku ram hafma aku ram siapa? Aku ram hafma aku ram siapa? Kalau be ujisu, udah gabor jadi. Kahten yang ujisu, ada kahten berkau tak. Kahten yang ujisu, ada kahten berdoa tak. Aga kahten yang ujisu melawan kahten Jingmane. Aga kahten yang ujisu melawan kahten Isloy. Aga kahten yang ujisu melawan Yesus. Yesus doang wacana di bawah Shitom atau kiai itu, nama penjaga itu. Karena itu namanya yang di kerana namanya di pangkat Shitom di kiai itu suara itu serot. Baik, boleh dan Jepang, boleh disebut. Boleh ni bagaimana hari kita dalam Jepang dan Shitom bagi kiai itu. Kang Yesus mengenal wacana di bawah Shitom atau kiai itu nama penjaga itu. Jangan Yesus orang lalu bila begini tangkap sampai tersud, tangkap sampai tersud, sampai balik lalu orang ini loba. Surian yang lewat kuno jadi suriau baru bekerja. Atau kita begininya, ada kita begini kalau malah. Tiba-tiba ini, orang ini. Rapi pun ini kalau sisa, ini dia seperti itu. Rapi ini sisa, boleh supply api yang dikejar. Rapi ini sisa, boleh seperti itu. Rapi ini sisa, boleh supply api yang dalam kejar. Rapi ini sisa, boleh bisa yang kita mau bang. Roy Roy. Roy Roy. Maksudnya Roy Roy. Roy Roy. Haleluya. 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 Yesus. Dalam pelatan. Dalam menyemut. Dalam memaham. Dalam belajar. Dalam guna-guna. Akhirnya amin. Nanti ini kenal saya. Nanti nama sini amin. Manusia menang tisu. Manusia menang tisu. Nado menang sini. Dengan kesempatan. Kesempatan. Oh Yesus. Karena Lord kedua. Karena hidup belajar buku. Asalnya amin. Aidilun amin. Aidilun amin. Ini umat jangan bro. Aidilun amin. Ini muslim jangan bro. Aidilun amin. Ini jangan bro. Ini jangan mana benda tu itu beliau. Kita itu amin terakhir. Kita amin terakhir.
Orang mau paro kunang simukoy. Orang mau paro kunang simukoy. Orang mau paro kunang simukoy. Jingduwai kebasan besar kon kedok. Isu mengatam. Isu mengatam medom. Malau berjemur bersebut berdoa. Malau tulus dan Isu mengatam medom. Isu mengatam
The gospel trong Matthew kelenong dari Shitom, kelenong dari Shitom ke dekat kelenyo Yesus kene tu yalam di kehima trong belai tu pen kuat di bapan pen demi kebaya pen koi di besar yang lengkot beno yang soy pilayo piru ai Bakadu kalimat kebabentang idang le yang kita ke hukum trong Yesus gospel trong Matthew kelenong dari Shitom ke dekat kelenyo ter Ni perwan ke hima di coble preng ki bapang ke Shitom maharukom. Aga gospel jo Matthew kelenong ke batundai ke dekat ke bakat prater ter ni kongno Jesu. Walang penkoy ke kente ke bapang misnam. Shushu ke gospel jo Matthew kelenong ke batundai ke dekat ke baar punyong ni kongno Jesu penkoy ke argon ki beriu ki bamadla. Bacujo agar dekat ke balai pohon, kongno Jesu penkot jadi joki bam nang ban keren. Bat nang tau Jesu, buat wai Jingduwai, lerap siarap, bat nang ta kibril kirang bon si bon ki bawan syabu. Aduh agar dekat ke balai pusan ulamam, kacik ki nong trei ki long ki berjuna hadu kata-kata. Ki nong trei ki long ki berjuna hadu kata-kata. Bat kong tawang kecik matru kalong kabon sisa Hebre ki nong terai pati kandian Doker pati utrai jong kecik mat Bon ka kambon ki nong terai Bat long ya kecik mat Uji su kuat dan esngi na pi baro Ibadan ani bapindai seying ki long duai Kamtam kini ki kiri ki kpar jong kini ki bapang soy Kini ki bapang ring kini ki bakalon Pinmit nang ne mergesngi ki long duai Lalaki kon jong ki pang ne ki pang wat pusai Duai ne kabenta jong ki kindai sngi lente Sedang menta kami Baro kini ki badan jing pang ring Waladang menta hangi kan pang ring Henry man ne kami kindai sngi lente duai Dadap duai Pendi om kalpo yaki shishamoy Nanta pensle ke om nyang palapen kentang Na ka penta ka met ke joki O trai un isane yaki O hai ke ching pen kia yaki Piki kami Duai ne ka benta ki kon ki bari Piki kpa Duai ne ka benta ki kon samla Piki kon samla Ibadan hangi ki bakikti ki kitak joki Idan pren ki Jingduwai Piki long pa Da piyon strop piyon chingpan Ông về Giêsu là nghe bên hadi, Giêsu về khang krau moni, ban này đi chinh pang chona. Ai ti hậu Giêsu, ban của Giêsu on ai gặp khi, ya ban ro gặp khi ban dan cái chinh này. Ai ban cái po cái cái tiền cái châu lên, gặp keren lagi kan long do long snam, ban cái tiền cái châu lên, kan ai yani ya cái chinh quan. Magi nghĩa là long Kristan lupa. Ban kaong yati kasuk yagi ban pai show play. Kasuk yagi ban ban no play yagi jing terpo ban yagi jing IA. Untuk samla bawan bane umarwan o bawan na Canada untuk native Kristen. Dan kadang mene apet ngau tu ya ulu yagi jing dom jong Jesu ke Eucharist pokol. Namarung peitang mereka balai ni dem au neu Jesu, balai ni pai show Jesu. Mau tebat long gentil mo. Long gentil, ka kami jomo manusia long Muslim, bat nandau kuparu bakremnya, gila ino ya kanya, ya ukramai baptisma, adu menahe menta perudon ke cingin ke kapalang namarba, ka sama jomo ka bawmut banyak tok kade ke Katolik, dena kata kadau bokwa banwat, ya kata ke cinget jom kapalang Katolik, ukwa banwat ya kata ke cinget kapayat den. But the history haka berkait kuno kabalang kasta
Kung no ka anthropology jong ka jing ay kasdan, anthropology kumot ka jing imbriw. Kung sdan ban long interest ya kabalan. But mentang udon kata ka jing tran, but don bok we can do yaw ne jobi balay Catholic na ka parish maulay, but mentang sdan ban ya jan baru blaywang. Nasa arrange ka program baruan na kubenta ka Holy Week sa Posaw sa Pedra na Wah tim susu, wah banam jeliu susu. Jadi balatip yang Jisu kamdon cingere, ni ne supha, ni ban pai ben show Jisu banam Jisu. Mereka bor jona. Lada kita kibam tip yang Jisu kidang wan, kibam tip yang Jisu kidang kre, kidang wan yang kita kejin shisha, magi gaya baladon yang kejin shisha, yen day ban pet nautran. Yang mesyuara balai paknya, komang triway long kami mana. Yang mesyuara balai pakan pakai, lalai balai pak sani sedai. Macam su, unek balai jogi ugan, pada rak yang jengkon kam jogi baro, hadam met bat hadam mensian. Met tagasni shua bagilai, togi yang baro. Hai show Jisu. Agi sakrament berkotang jom keduan. Kener kiti jom pikirnya, bantuan la kuno shimilit, minute om Jisu may be jing small seed jona. Jisu may be jing pang jona. Jisu may be kikon jona haying kipang. Ilok jona ipang. Imay jona ipang. Jisu may be jing janjan. Jom kini kabamawan niya lang siya may. Duay shimilit. Ladap ipang niya lajiru duay. The gospel jom Matthews kalinong the Shitom. Kalinong the Shitom kalikon kalinyo Jisu ang kilik tuyalak di kahima jom oglay to pen kwat di kibapan pen kemi kibayan pen koy di kibasak yang lengkot penwa ikiksoy pilayo piru ay Bankadu kaligat kalimat kababentang ilang le yang kita kehukum jom Jisu gospel jom Matthews kalinong the Shitom kalikon kalinyo ter Ni perwan ni kahima ti jom leng preng ki bapang ki Shitom maharukom. Aga gospel jom Matthews kalinong kabatindai kalikat kabakat prater ni yuni kung no Jisu walang penkoy ki kakenteng kabapang misna. Shushu ka gospel jom Matthews kalinong kabatindai kalikat kabaarpon yung yuni kung no Jisu penkoy ki argon ki beriu ki bamadla. Bacujo agar kata balai pohon, kono Jisu penkot jadi joki bam nan ban keren. Bat nantau Jisu, Jingduwai Shidwai, lerap sierap, bat nanta kibrim kidam bon shibon kibawan shawu. Aduh agar kata balai posan ulamam, kace kinong trei kilong kibajuna hadu kata. Kinong trei kilong kibajuna hadu kata. Bakong tawa ang kecik patro kalong kababon sisya. Hebre kinong teray patik kandian. Doker pa diutray jong kecikot. Bon ka kambon kinong teray badlong ya kecikot. Ujisu kwa nenesngi na pibaro. Ibadan ani bapindag siying kinong duway. Kamtam kini kikri kikpa jong kini kibapangsoy. Kini kibapangrin, kini kibakalon. Pinmit na ni lagasngi kinong duway. Lalaki kon jong kikipang na kimpang wan kusay. Duway na kabenta jong kikindai sngi lante. Sedang menta kami baro kini kibadon jing pangrin. Wala na menta hangin kan pangrin. Heray man na kami kindai sngi lante duway. Dadyak duway. Pendi bom kalpo yaki shishamoy. Nanta pensle ke bom nyang palapen kentang. Na kapenta ka met ke joki. Botray ng isane yaki. On ay ching penkya yaki. Piki kami. Duway na kabenta ki kon kibari. Piki pa. Duway na kabenta ki kon samla. Piki kon samla. Ibadan hangi kibakikti kiktat joki. Idan na prengki chingduna. Piki lok pa. Da piyok strok, piyok chingpan. Ombek Jisu na ngekbek hali. Jisu me kang kraw moni. Bat na chingpan jona. Aiti hau Jisu. Bat mo Jisu on ay haki. Yapanro kapapipan da kechingek. Ay bagay ko po, kani kakitien ke chomoblay, kapat keren lagi kan longdo long snam, bat kani kakitien ke chomoblay, kan ay yagi ya ke chingpan. Magi
ngila long Kristan lupa ban kaong yupi kasuk yagi ban pai show play kasuk yagi ban ban no play yagi cik terpol ban yagi cik ai untuk samla bawan mene umarwan bawan na Canada untuk mene Kristan dan kadang mene kapal ngau ya ulu yagi cik dom jong Jisu ke Eucharist pokol namarung peitang mereka balai ni dem au neu Jisu balai ni pai show Jisu mau tebat long gentil ka kami jomo manusia long Muslim bat nandau keparu makremnya gila ino yadanya ya uklamai baptisma adu kena he menta pordon ke ciki ke kapalang namarba ka sama jomo ka bomot banyak tok kade ke Katolik Dena kata daur ukwa banwat yang kata ke jingat jom kabalang Katolik ukwa banwat yang kata ke jingat kapaya den bat history haka berkai kumno kabalang kastan kumno ka anthropology jom ke jingat kastan anthropology kumot ke jingat beriu dan ustan ban long interest ya kabalang bat mentau udon kata ke jintran bat dan bom kuya kendu ya une jobi balai Katolik na kaparish maulai bat mau mentau sedang ban jan baru belai bom nasa arrange ke program baruan na kebenta ke Holy Week sepok sau semper berada ngala wa ban tim susu wa ban ngam jeliu susu jadi bala tim yo Jisu kamdon cingere ni ne supha ni ban pai ben show Jisu waram Jisu mereka bor jona lada kinjo ke bang tip yo Jisu kidang wan ke bang tip yo Jisu kidang kre kidang wan ya kita ke jin shisha magi gaya bala jona ke jin shisha yen day ban pet nautran yen me shoda bale paknya komong triway long kame mene yen me shoda bale pakan pape lada bale pak sani sedai man kamsu Uneu boleh jogi ugan, pada rap yang dijadikan kam jogi baro, hatam met ban hatam ensin. Met tagasni shua bangilek, tongin yang baro. Hai show Jisu. Agak sakrament berpotam jom keduan. Kenapa kita jom hidup bantuan la kono shiminit, 6 minit, om Jisu meyu i jing smau si jonga. Jisu meyu i jing pan jonga. Jisu meyu i kon jonga hayeng di pan, ilok jonga i pan, imei jonga i pan. Jisu meyu i jing janjar, jom kini ke bamawan yalam shami. Duai shiminit, lada pipang ya lejeru duai. Bet kono iba budebit ya yakuk nane. Ukon umaladang ikatan ke jing pan soy, kabam snola ban mudur syuk, iong san snem nai school syuk. Dagi Jingduwai jong iba budebit baik pini, tang san berai long ban ukon lepas mentau wat hadu ke kelas 12, kelas 11, ban kali ke tambah ke boleh ulah pandai nak benta jumisha ni haudra hai show duai charcha ngai bori pi 10 minit sedang menta bapin duai haudra Jisu dalati. Shiminit ladap ki Jingduwai ke bercakap jongi yang kebenta ki Jingtumu ki pai show Jisu ban ki terwa show dan kebagi duai ki Jingduwai ke bamu uhi kaya ni ke kami eri ki jongi bar ki Jingel kokpa jongi oba ne dan lot ke bekor ke kerjang jongi kan wan ke hima jongi kan lot ke mon jongi
akan kuma binai Tuai dimenang berang jogi kebangsaan Batuma bagi turunkan jogi Oma berima kebangsaan jogi Odalah bagi syamcin pancoi And great of life jogi Nakabasneo Amen Domentang in Shiviga Jingduwai Dongin dem yin yamani Shispa nyoko dam Deus qui nobis Sakrament honorabili passiones, tui memoriam reliquiesti, trique quos somos, itanos corporis sanguinis, tui sacram mysteria venerare, ut redemptionis tue fructum, in nobis iugit essentiamus, qui vivis regnas, in saecula saeculorum. Jongi kinan pan no chisui ke jingker ku yani way by way agani ko po kinong ruan kinan hot yo chisu kan ker ku yani yen lang baro ina po na chi ko po rustut sa ko hatu ang po chisu do tim ya saudon ban ker ku yani lengba ke sakrament chimplay the Eucharist before who lay Emmanuel Obedan rain God what ye can do for Lord the Lord. That the Jing and the Jongi Pan show is of young the Jing the Ko Jomo in land and the Nap the Jing Nap, the John Bishadin, and his left eye so good shall be yea said, and yet we are young which is nay the John Cry. Shibi Jingduwai Yero Nakanang Chispa Nyo ni Luk Kabulong
Opleisjebon Gud Opleisjebon Gud Gilage til taktig og drai hvordan vi lytter efter tro. Det kan være annan i råden med Jesu. I råden med Jesu. Lofta er kjærpo. Jeg kan tenke om min. Halleluja. 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 Abraham og far, men og tån, men og mens hjem og bor. Siêu